Inhlekane mingisero umkhalalo FM commitment ntsena kuphela wona ya khomembiri na kwa makela kwa ronga ngisela xitichi xurko nhlekane lo namutlha emsumbuno ku siku ra mbiri ra n'weti leya ya nhlangula lembe ra magidimbiri makume mbiri nharhu. Hey lembe ri vhayile fambe lembe se le ka nhlangula ho ku ri n'wendzo mali he vanhu se mara indleyi ni khalanga tin'hweti teto hinkwato a ndlangi nchumu exya ai katika ke kama sultan na ro Afrika Wa Vulavula wu humelerisiwa hi ncintana Eric Mavasa ifamba swi nga ku fika le ka hafu ku pele awara ya n'we ni khomeli mingiseri wa mehe weyi nga ta a studio swa hina a Giyani i kha ku kumbexana ta hlangana na mina kwalana hi kona namuntlha hi ta va hi ri kona vhiki leri taka kumbe vhiki reri hi ndlela yaleyo a ku va na swin'waninyana leswi nga hetelela swi endla leswaku hi nga vi kona kambe hi ku haxela kona musumbunuku na hi ra mintlhanu kusuka kwala a studio 1 a Giyani hi ndlela yoleyo na ku ri ku Afrika Wa Vulavula mingiseri wa Munghana FM timhaka ti tele swinene kambe ke hi lava ku langutanyana kantsongo ka mhaka leyi yi alaka ku hela ku nga mhaka ya cadre deployment van'wani va ku cadre development kambe swona i cadre deployment ku ri van'wani va kombisa timhaka ta leswaku ongeti swi le ku heteni swi endla leswaku tiko ra hina ri nga ha tikombi ri ya kona mi ta tsundzuka ku na mpfapfarhuto lowu nga endliwa wa NDP wo langutela ka ku hi 2030 hi ta va hi fike kwihi tanihi Afrika-Dzonga hi ta va hi hungute ku kayivela ka mintirho hi ku fika kwihi hi ta va hi antswise yini hi ku fika kwihi ve ri swi le kule ngopfu na ku va hi swi fikelela tanihi tiko swiphiqo ku nga va ku ri yini mingiseri wa Munghana FM se hi ta va kha hi bula na tatana Mashego hi twa ku va angula va ku yini hi mhaka yoleyo loko swi ta ka timhaka totoleto swi katsana na timhaka letiya ta ku mi ta tsundzuka sweswiwani va ANC Youth League na voho va kha va kombisa ku velela laha amugeni va ku meyara u fana tshika ntirho meyara loyi va vulavulaka yena mi ta tsundzuka ku i meyara loyi a nga hlawuriwa hi vandla ra Democratic Alliance ku ri u ta fanele a va a hetelela a teka a phikizanela ku va meyara ku va premier wa fundakulu xa KZN loko DA yo tshika yi teke mfumo lowa hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi swi nga mahungwini swinene kasi va economic freedom fighters na vo ve le ku kombiseni ku vilela hi timhaka ta ku va Western Cape va mfumo wa xifundantsongo va xifundza xa Western Cape va ka va hehliwa leswaku va ta va kha va languta ngopfungopfu ka timhaka ta ku va teka mathekisi lawa ya nga ringanelengiki ku va amagondweni ku na ntwanano lowu va nga wu fikelela va Western Cape na va Santaco kambe va EFF ve le ku kombiseni ku vilela van'wana va nge i kombisa ku vilela ka yini loko xiyimo xi te tani hi ku tekiwa ka timovha na ku ka ku nga tekiwi ka to swi hetelele ku twananiwa ku ta endleka yini hi ndlela yoleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana mina na wena hi nga bulaka hi to na nhlekani lowu eka 0860 002543 hi ndlela yoleyo a ni ri ka thomo hi ku hela ka vhiki loko hi ya veka kahini Kane Mahumane se loko hi ri le ka vapapa Cairo loko se hi ri le ni ya vona swin'wana swi nga endliwa hi gondo leriya ra ku ya ka thomo a ni twe nga ri vete ri ta va ri kha ri tirhiwa ri hela kusuka laya a kwalaya a rinkeni ya ka thomo ku ya fika halaya ka patu leri ra ku jikela ka Khakhala kambe a ku sendiwa nchumu va vekele timhandzi ti tlha ti susiwa a ni swi tivi ku endleka yini n'we mi tiva ku nyana swin'wana hi xiyimo xa rona hi byeleni kasi mhakankulu leyi lava ku vulavula hi yoho ka patu leriya i mani la nga designer rona ku za ni vula leswi i ku minkarhi ya ku tala loko lava ku endliwa patu mi ta twa va vulavula hi timhaka ta ku hi teke sweswiwani hi le ka process ya design hi ku loko ri lo dizayiniwa hi munhu loyi a swi twisisaka ku endleka yini laha xigangeni a nga ta rindzisa swona leswi a ri nga ndlisiwa swona handle ka loko ri ku lava va nga ri endla va lo tsandzeka tilane timbirhi a ti fanele ti ri hala ko gonya ku loko timovha ku ka ku gonya lori yi kha yi nonoka va kota ku hundza langutani leswi nga endliwa ka Sikhopo loko ri ku mi hantsava kusuhi na n'wina kambe loko mi endla ripetlu ra lane ri nga ti kombiku na ku na ripetlu a ku la ku endleka yini kwalaha se kumbexani laha nga designer rona a hi byeli ku andla yini ta lava na tatana Baloyi loko ni nga ha ri moyeni ni twa ku va nga ni pfuna njhani va nga ni pfuna ku twisisa ku i mani a nga ri designer patu leriya na ku i hakeriwile ku designer rona na hi ku a swi vulavuli leswiya loko ri ku swa vulavula tanani mi ta hi byela ku swi vulavula yini
Kamba msirtan ai tuneti magati kumetile tumangana tona lega 0860002543 kenselo sunene loko mi ilombendleve kwala minga ko ntarte kartkangorero 0860002543 kumbe mkandisari tuka 0657443911 na timanga ti kumbe tile timanga kumirira tona eka tindhawu ta n'wina hi ndlela yaleyo na ri teka riqingho nta kaleswi hi kona ku ta korrekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. 0860002543 a hi ku tumingiselo mina ku un'wangulo wa wena u khometi timhaka un'wana mingiselo loyi hlekani Khalanga papa ni pfukini pfukile njhani hi koma kenza mendla ku ta na side leriwa ra ku loko a mfumo karhi hi vhota loko va president va vula ku loko hi ze hi va na mukhanselara i ku loko hi ri na swiphiqo hi ta kota ku tsutsuma eka mukhanselara ya complaina hi ku i munhu loyi hi n'wi tivaka mara loko se in return u kuma ku loko se ku va na swilo sweswo ya complaina u kuma ka na vo se va nga ha teki kahle ku fana hale ka muganga wa ku na case ya ku mukhanselara sa tshembisa vaakatiko ku swi ni to mukhahletela loko va karhi va ya va complaina hi vukorhokeri so ndi vona ku that is why u kuma swa ku nkarhi wun'wani ku tekiwa swiboho swa ku yiwa patwini se ku ya ka paliwa ku hi ku loko a fanele hi ya ko ya rila u kuma swa se u kumeka u responda ku hayi nkarhi wun'wani u to khahleriwa ku ri mara yini ku khahlela ku biwa ku mto ra ni ta biwa ku chaliseteriwa ene loko ku twisa ka mehe swi va swi ri swihoxo because va president va vula ku loko hi veke mukhanselara loko hi ri na swirilo hi ta tsutsuma hi ya ka yehe i va a ri la kusuhana mara u kuma ku matimba lama kwini loko se swilo swo swi ri koho ma va ri matsanana ma namit so ndi vula ku nkarhi wun'wani kahle loko se a fe va cinca hi ku leswi va nga swi vekisa swona swi va swi nga a swi tirheki hi ku loko se wuya se wa chaliseteriwa hi ku ri mara vukorhokeri bya byi laveka a vanhwini namitweni papa inkomu 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM n'wina mi ri yini a hi mi tweneni ku mi angula mi ku yini ka 0860002543 hi ndlela leyo nakona ko i Afrika Wa Vulavula Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika Wa Vulavula. hela nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM nakona ku ya Afrika Wa Vulavula khume nka timinete ntsene ku bila ora ya 12 hi ku tisela nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri loyi hlekani Lonene aye papa ukani hi valava mi kwi hayi hakalwa naso khalanga wihi ni langutile mhaka yin'wanyani ni ku swi ni tshuva ni ta nghena moyeni ni vulavula hi yona siku rin'wanyani swa yelana na sweswa cadre deployment kun'wana hi ta swi langutisa loko ni khe ni vulavula loko ku na nkulukumba wun'wani i mfundhisi Xitlhavana nga ni rhuma ku hi yena ririmi ra namarhela hi kombela ku ni vekela mavonelo lawa leswi a swi vonisaka swona ka timhaka ta ku hikokwalaho ka yini a nombutisa xivutiso kambe xi languteka xi xivutiso lexi lavaka ku kanela hi xona hi ya mahlweni hikwalaho ka yini mfumo wa hina loko ku tirhiwa swo karhi swi nga fiki amakumu a nyika xikombiso lexi a ku vona loko ku endliwa mapatu ni tsakisa ku muzimi vulavula hi swona vulavula hi patu rin'wanyana ra vulavula hi rona ni za ni paka ni suka hala Thembisa a tlhelo ka patu ni languta patu ri ni famba ka rona ni kuma ku hala phakati laha rinene mani u famba kahle mara loko ni ku phewi hi movha ni ku na ku yingisela Munghana Lonene ni kuma ku na switikiri lomuya hambileswi va maka hi swona khalanga lero a swi ta tlhava na mavhilwa kambe ku na mpungulo wa wu nga ku loko hi endla swilo kumbe loko endliwa swilo a swi fiki makumu hikwalaho ka yini loko endliwa mapatu mi kuma ku na patu rin'wana loko mi suka hala ka Xikundzu mi jikela hala ka Nkavele ve le ku rindzeni futhi loko mi langutisa a hi ra khale ra Phunda Maria Road loko mi famba hi rona ra lembe ka makwangala van'wana a mi nga se tswariwa na sweswi ra halonjara na loko hi endla swilo a swi fiki makumu swa ku ho vandeka swi nga tshamiseki emabunu kumbe i mfumo wa khale lowu a wu kota ku endla swilo kahle kumbe hina sweswi a hi fanele hi ti endla leswinene tiko leri saseki ngopfu khalanga loko ho endla leswinene swi nga famba kahle ivi mi langutisa mhaka ya ku no loko va ku endliwa patu
ani ali na rero ra ka xidamani hosi xidamani va tshama va kha va chokomba ku kha ku vulavuriwa ha ri le ka design na munhu loyi a endlaku design ivi ku ta lo endla ntirho hi yexe manjeni a ta landzela leswiya swi nga kunguhatiwa u fika na yena u ta kha xota munhu wa kona na loko i xota a wu swi sungulela yini na mi languta ti-RDP i ti-RDP tingani kun'wana ti nga akiwa mi kuma ku ti helile mafesitereni vanhu va za va nghena va endla vugevenga ndzeni ka tona mi kuma ku swilo swa kona a swi hetiseki khalanga that's why ni ku a hi xivutiso kambe ko va tiko ra njhani i va mani lava hi vulavulaka na voho va nga swi tiki kumbe i va mani lava nga swi voniki kwala va fambaka kona va ri vurhangeri va kha va famba hi famba hi ndlela yin'we kambe hina hi vona swo karhi vona va voni nchumu a ni tivi hambi hi lavo famba hi le ta njhani timovha ta kona to haha kunene a ni swi tivi kambe ke hi nga hemba kumbe hi nga vula leswaku hi yona cadre deployment kumbe ho ti tsandzekisa ku tirha mintirho kumbe ho tsandzeka kumbe ho tsandzekisiwa na swi karhata ngopfu ku fika makumu ka swona kambe a ku heteleleni muhaxi ni ta vula leswaku ingaku hi le makungwini yo tsakanyela tiko ra rikwerhu loko i pfula xihanamoya hi leswo vava ntsena i tata un'wana ku hevi tliliniki a yi pfuriwangi tliliniki yi tluka swi ku chekere taxi rank yi gibetiwile a yi helangi a swi landzelela swi leswi khalanga mara ntungu lowu impela ri toza ri hundzuka vitu ku hi hina vo endla swilo swi nga vupfi swi nga fiki makumu na Nyametwe. hi swona 0860002543 un'wana mani twa un'wana hello a ku na munhu la a ku na munhu kama msirtani 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i xivutiso lexi kumbexana xi nga tsaka ku va hi twa ku n'wina mi angula mi ku yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na ntirho lowu hi vulavulaka hi wona kumbe timhaka kumbe leti mi nga vaka mi ti khomini 0860002543 makumembirhi timinete ntsena ku bile awara ya 12 hi nangonako Afrika Wa Vulavula timhaka himpela hi teto ni vona kun'wana ku pfuke ritshwa rin'wana ve le ku tirhaneni na rona ku loko ta vona ku ri hetelela ri hela kambe xivutiso ku ta va ku ritshwa leriwani ri ta va ri vange ha yini hi ndlela yeleyo tin'wana kha ni vutisa ku i yini kenta i rito ri suka ka rito ku enta xivulwa hava ku enta se ivi ku va kenta makumembirhi mune timinete ku bile awara ya 12 ndlovu a ku na munhu la a ku na munhu la ndlovu a ni swi tivi ku volo fika va languta tlhelo rihi kambe hi tweneni xivambu ku vona va angula va ku yini xivambu nhleka Pfuki a hi khalanga. Jahili khalanga na kuela. Eko xivambu mirini we Twanani khalango kulukumba luya wa ASS kwala loko a endla party liya ya yena ya 10 years ne. Ku vulavuli ku fana a hlongola lava nga tirhangiku. Evi vanhu va yima va lwa va ku why u hashi ngopfu i ku hi tolovele tani hi tiko ku hi rhuma munhu ku a endli patu ivi a nga endli swi a nga rhwaxiwi vutihlamuleri bya ku va a hlamula ku hikwalaho ka patu ri nga helangi kumbe a nga endlangi so hi nga yisa kwalaho ka ku i cadre deployment ya ku mi rhuma n'wina hi ku hi va lwela ntshunxeko ku famba ni mi endla patu ivi mi fika mi nga endli loko mi fanele mi vuya ka mina mi ta hlamula ku kwalaho ka yini mi nga endlangi ri hela kumbe mi nga endlangi equality liya ivi ku ya ka vunghana bya ku phela mina na n'wina ha tivana so ni vona ingaku hi voneni ra mina vanhu lava nga hi rhangela a va ti yimiselangi ngopfu ku korhokela tiko va ti yingiseli ku fuwisa vona na lava nga kusuhi na vona na vanghana va vona kambe loko ku ri ku a swi ri tani hikokwalaho ka yini va swi endlisa sweswo ku ve va swi tiva ku loko va fanele va nghena va nghenisa hi hina hi va votelaka xivutiso xa kahle kambe ni ha nhlamulo ya xona hi leswi ni nga tlhela ni hoxa xivutiso ka vayingiseri ka ku tiko leri hi rona hi lavaka ku hi va na rona minduku na mindzwani ku ya mahlweni na a ni matimba ma le ka hina vavhoti se loko hi kha hi vhota va kha va ku hayi sweswi loko hi vhota next year va ta vulavula ku varhangeli lava va ri kona a va nga ri kahle se hi ta va cinca hi nghenisa van'wani va kahle
na va ta ku fika na vona va ku hi le ka rebuilding reconciliation na building hi sungulisa ANC muntshwa kumbe hi sungulisa vandla leri ri fumaka hi vutshwa va ta endla sweswo for 30 years leyi nga hindza loko hi nga cinci mavhotelo va ta endla sweswo na 30 years leyi landzaka ya siyela vana va hina tiko ra njhani khalanga so kumbe va hi languta va ri hina hi ri va vhoti ku loko munhu a ku vavisa kumbe a ku ba hi pama ivi a tshama ku sorry ni nge ngeti wa pfumela ku hayi a nge ngeti ivi u tshama na yena a tlhela ku phinda a tlhela ku sorry so a swi vona ku a hi cinci hina vavhoti kumbe ku hlamula xivutiso xa n'wina hi leswaku hina vavhoti a hi le ku cinceni Nametwe sweswo kalanga Chiwampu akensa Ndlovu inhlekani menjani Kule njani? epokeni merini n'we Kuna rasi. Butped. Okay. Anga swithi kunde moyeni. Vulavula na Thomas Ndlovu la Rustenburg. loko ni ku Ndlovu a mi ku ni vula ma Ni kumbula Ndlovu. Hayi Loko tingatala Butped ni kombela ku nghena makeni yana yitsongo la. Kuna patlera ro suka a Phunuku loko a vulavula hi makanyana ta mapatu like leswi ni nga swi twa mi swi vula mi swi veke kahle ngopfu ri suka a Phunuku ku ya eXihukani patleri ya Butped se ri na malembe ku tlangiwa ncuva laha patini a ku fambeki next le ni va ni ri kaya eVotolweni ni vunda ku ta eXihukani loko u famba la patwini u nga brika movha wu yima u ehleketa u tlhela u hleketa ku ya mahlweni kambe u kuma ku a swi fambeki a ku na lexi endliwaka Butped vanhu va tiki vo hetelela vo vini va teka destiny va teka ti-wheelbarrow na mafoxolo va kwala laha mara hina masipala lowu va ngo u kahle wa tirha a ni swi twisisi Butped leswi ni na mina ni nga swi twisiseki i ku hi swihi mi nga swi twisiseki hi ku hina hi vulavule ngopfu hi patu rero ene swa tiveka ku patu rero a swi tirhiwi hi masipala swa patu rero se leswi ni nga swi twisiseki i ku n'we hi swihi leswi mi nga swi twisiseki patu rero ri tirhiwa hi va ka public works so bona va ka public works Butped loko vanhu va va ri ku fambeni laha ka patu leri phela loko u ya tlhela u ya le hansi ri nga i patu leri noneke ri nga na swilo swa ikhonomi because ri ya vumanyeleti ri ya kwini ku ya le hansi mara loko ri nga hlayisiwi ku fana na sweswo ro fa so hi swin'wana leswi nga swi twiseki munhu a nga famba njhani maybe u lava ka spenda tindhawu ta kwale hansi vumanyeleti kumbe yini then a famba ka patu ra ku fana na ro rero swo va xikombiso xa ku vanhu lava mi nga va hambi ntaku mi nga va thola kumbe lava mi nga va vhota a va swi twisisi ku vandla yini hikuva a va ta swi twisisa ku patu ri na nkoka ku fika kwihi loko a va swi tiva sweswi maka ku swi vulaka ku loko yi wa manyeleti i ku tlakusa ikhonomi ya xifundza i ku tlakusa ikhonomi ya masipala se loko patu ro ya tlakusa ikhonomi ri nga tirhi ma swi vona ku swi vulaka va swi tivi ku vele ku mi pfuneni njhani ya mara Butped a ni tivi mani ku loko a swi va swi ri hi ndlela yeleyo a hi fanele tanihi vaakatiko hi hlangana so ni vula ku ta swi vula emoyeni ku nkarhi wun'wana un'wana na un'wana loyi a tirhisaka patu leri a kota ku swi vona ku no famba namuntlha ni famba mundzuku mara ni tshama ni miyerile a ku na xilo na xin'we lexi endliwaka hina tanihi vaakatiko hi hlangana hi vona ku i yini lexi hi nga xi endlaka kahle laha ka patu leriya ku famba ti-taxi everyday munhu wa le hansi loko a lahleketa ku ya a Phunuku is a problem loko u lava ku ta teka movha wa wena u famba laha ka patu leriya Butped loko u ya fanele u ta lava xipanero ku khenisa ene a mi swi koti ma vo maka koni u hlayisiwa xiphiqo ku ya mahlweni i ntiyiso Butped swi fana na sweswi a mi swi vula ka patu ro suka eGiyani u famba hi Vongove ku ya le hansi le ku va fikela u nga overtake ka ndhawu ya wrong hala ndhawu ya wrong ka le ka Ngove patu ro ku ya ka Tom hi ndhawu ya wrong le handle ka loko ri ku loyi a nga na design ta ni byela ku i fike njhani ka design ya muxaka luwa ya straight loko se u ya kuma truck yi famba la henhla u ya fostela overtake va sungula ku tlhariha loko se ku humelele nghozi yo ka yi nga ri kahle laha ntiyiso because munhu ta fika a sungula ku overtake ene a nga koti ku vona le mahlweni se mapatu lama hina lama i swilo swin'wana leswi hina vaakatiko hi fanele nkarhi wun'wana hi suka yima ene a khensa Butped lowu na n'we va ku fana na n'we mi kota ku famba mi va mi notice swilo sweswo
so vaakatiko a hi sukeni hi yima hi vona leswin'wana hi swi kotaka ku swi vona hi swi endla a hi swi endleni khensile buteta no lava ku ta hoxa rero na mina khensile buto wa mina khensile Thomas Ndlovu ta ya ka Mashego nga ri khale kambe ka siku ni twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni Bongi n'wanati Maluleka ni tshemba ku namuntlha tlhelele ka swimbalo swa yena n'hweti leyi nga hela hinkwayo a kha tikomba ku i Mutsonga wa Mutsonga ya Bongi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri ya Munghana Lonene FM matsundzuka siku rin'wana ni tshama hi vulavula hi timhaka ta ku na CEO wa Transnet a kombisa ku timhaka ta ku loko u lunghisa swiporo vanhu va le tilorini va ta lahlekela hi mintirho i tshike ntirho van'wana va ku i maendlelo ya kahle ya lama hi ku anakena a nga tikombi a ri na ku tsakela ka ku vona ku humelela ka Transnet hi ndlela yaleyo loko ni kha ni haxa ni nga ku swantswa ni pfa ni miyela ni nga vulavuli hi mhaka ku loko no vulavula vayingiseri va tata ka Afrika Wa Vulavula ntsene va nga ha yingiseli switichi leswin'wana ni nga ndla sweswo i tirhelo ro njhani rero a ti ngheni loko mi nga va yingiseli a swi lavi mina mi leswi lavaka mina ku mi fanele mi yingisela mina se no kumbexani swi ndle kahle loko a tshike ntirho hi ndlela yaleyo hambi i famba na pension tirhinyana malembe manharhu na ku lava vo tirha lomu kutani loko va famba kahle na hambi va nga tirhangi nchumu ma n'wi tsundzuka na sikana ayi amukeleni good enough Mashego ni lava ku bula na vona la hi timhaka tinharhu kambe mhaka nkulu la i cadre deployment hi ndlela leyo hambileswi un'wana a nge ri kahle i cadre development hi ndlela leyo Mashego i Nhlekani braped minjhani n'we hi pfukile minjhani na me ni pfukile a khetsa swinene mhaka leyi ya cadre deployment yi le ku aleni ku hela tatana Mashego sweswiwani va salga a KZN va ku tiyisisa ku ya hi voho ku hayi onge timhaka ta cadre development deployment ti le ku onheni loko swi ta ka timhaka ta mafambisele na matirhele kumbe ku nyikiwa ka vukorhokeri eka timhaka ta mfumo ya miganga ka timasipala hi ndlela yaleyo mi vona onge ku ta fika siku leri hi nga ta ku swi herile a ka ha vulavuriwa hi swona Mashego siku lero ri nge fiki i mhaka ku ri cadre deployment yi tirhisiwa la misaveni hinkwayo ka matiko ya ku tala ku va na leswi va ku laha kaya va swi vita cadre deployment mara ka matiko yo tala ku na system ya ku ri loko mi khoma ku laveka ku ka tindhawu tin'wanyana ku khoma vanhu lava twisisaka pholisi ya n'wehe na mafambiselo ya n'wehe ku ri loko mi rhangela mi lava ku rhangela swilo swi famba njhani so na loko nga languta kahle matiko ya ku fana na vo United States na vo Russia na vo England na vo Britain loko president a nghena kumbe loko political party nghena u ta va vulavula ku ri ku na ti-key appointment leti faneleke ti endliwa ti-national security advisor ni vanhu van'wanyana hayi lava executive so cadre deployment matiko hinkwawo a na yona cadre deployment mara leswi swi hambanaka ka ti-cadre deployment ya matiko man'wanyana na cadre deployment ya la Afrika-Dzonga ku ri ka matiko ya ku fana na vo United States cadre deployment ya vona yi tirha hi leswi yi ku na skills database loko u ya ka Democratic Party kumbe ka ti-Republicans u lava ku tiva ku ri hi vo mani kumbe tinambara ta vanhu lava ku ri va swi kota ku twisisa African foreign policy kumbe lava twisisaka nuclear policy kumbe lava twisisaka disarmament kumbe lava twisisaka diplomacy kumbe lava twisisaka climate change va nga swi kota ku byela ku ri ku na mani so loko va khoma va nghena loko va nghena emfumeni leswi sungulaka ku swi endla ku ri va ta ku laveka John Bolton a ri national security advisor ka mani u na vutivi bya vo karhi le vulaviwaka sweswi yi lava khomeke so u kuma ku ri loko va faka munhu ka position hi munhu wa ku ri leswi a swi endlaka kwalaho wa swi tiva ka climate change munhu wa ku ri u na ti-environmental credentials swi tiva swo tala hi environment loko va faka munhu ka swa ku dyondza i munhu wa ku ri kumbe i professor so that's why brapet loko vanhu varhangeri va le America va politiki va huma le ofisini va ku tala va ta ku byela ku ri le ka think tank ku le ka American Enterprise le ka Brookings Institute hi ku ri vana leswi va swi tivaka va dyondzile
mara la kaya cadre deployment i mhaka ku ri a yi tirhi ku ya hi skills database ku ri prapet u kota ku endla leswi na leswi i tirha hi ku ri we ka ti-list kumbe ka ti-election ta vandla u le kwini loko va ku electa ka Limpopo party va ku we se u deputy secretary u deputy chairperson va ta tsombana va ku hey ya phete se u hlawuriwile phela ku laveka yi endla something ku ra kuma ntirho so va ku deploya ka swin'wanyana ka tourism kumbe ka education so a swi tirhi i ti-skills ta munhu swi tirha hi mhaka ya ku ri we u le kwini ka list ya politiki leswi swi vonaka le KZN va dlayana ngopfu loko ku ta ka ti-position ku va tiva ku ri loko wo hlawuriwa ka position swi ta ku pfuna ku ri ta deployiwa so cadre deployment a yi na pongo leyikulu ngopfu pongo i ku ri yi fambisiwa njhani laha Afrika-Dzonga se loko ku ve yi pongo i ku yi fambisiwa njhani Afrika-Dzonga hikokwalaho ka yini yi nga humi kumbe hi antswisa hi ku sweswi loko ni nga hoxisi hambileswi va DA va lava ku matshalatshala ya ku fanele ku fikeriwa makumu ni twa va kombisa timhaka ta ku kulukumba va fikile Mbalula va fanele va khomiwa hi mhaka ya ku a ve le ku humeseni vuxokoxoko lebyi fambelanaka na timhaka ta cadre deployment hi ndlela leyo leswi vulaka ku ya ha ri mhaka leyi tikomba ku ya ta vulavuriwa se xivutiso i ku hi ta huma njhani loko ve yi tshama yi ri mulon'weni ku ve maendlela hi wona swi ta koho kwalaho brapet xa ku ri tatana Mbalula a nga lavi ku humisa ti-record leti kombaka ku ri a yi tirha njhani cadre deployment na loko court i vulavule leswaku ku laveka va ti humisa na loko Raymond Zondo nkarhi leyi a tsala report ya yehe ya Zondo commission u swi tsarile ku ri swin'wanyana leswi swi endleke leswaku ku va na state capture i leswi swa cadre deployment mhaka ya koho ku ri va nga swi koti la kaya va nga swi koti ku ri va swi humisa tirha hi mhaka or swi nga tirhi la kaya swi nge lulamisiwi ku ri vanhu va ku tala la va lavaka tipolitiki va lavaka ku rhangela ka tipolitiki a va swi lavisa ku dyondza a va lavi ku dyondza ni ta tirhisa example ya munhu wa ku fana na Dr. Sidney Mufamadi nkarhi loyi a va minister wa safety and security ka cabinet ya Nelson Mandela le ndzhaku leyi 94 ana standard 8 kumbe leswi namuntlha yi taku i grade 10 ana JC junior certificate mara hi swi vonile ku ri a va minister na JC a va minister ka Thabo Mbeki a dyondza a kuma matric wa yehe a kuma junior degree a endla honors a endla masters eku heteleleni nkarhi leyi a ri le ka Thabo Mbeki se a swi kotile ku tirha na vanhu va ku tala ngopfu laha misaveni hi nkarhi leyi a endla masters kumbe doctorate ya yehe eka dissertation a lava ku interview munhu wa ku ri u le tlhelweni munhu wa ku ri khome kun'wanyana a swi kota ku vulavurisana na loyi a ri secretary of state ya le America Condoleezza Rice a kuma PhD ya yehe sweswi a va Dr. Sidney Mufamadi leyi namuntlha loko ni na wehe u national security advisor ya la Afrika-Dzonga ya advisaka President Ramaphosa u tirha xikan'we na University of Johannesburg so u dyondzile na ka ndzhaku ka ku ri a va minister munhu wa ku va swi kota ku ri a endla swin'wanyana ka ti-think tank vanhu va ku fana na vo Join Metitsenze na van'wana va ku tala ngopfu so mhaka leyi yi endlaka ku ri cadre deployment yi nga tirhi sweswi la Afrika-Dzonga i ku ri loko ho languta la ka ANC yi policy ya vona ku na vanhu va ku tala hi ti-director hi ti-manager a va dyondzanga and loko ndzi swi tiva ku ri me leswi swi lavekaka ku ri ni ta khoma ni ta rhangela ni ta va le tlhelweni i mhaka ntsena ku ri ndo electiwa ndo hlawuliwa ni nge ti karhati ngopfu hi tibuku ni ta ti karhata ngopfu hi mhaka ya ku ri ndi lobbiya ku ri ndo hlawuliwa so that's why u kuma leswaku ku va na vanhu va ku tala ngopfu i nga swi koti ku tirha ku ri loko va lava technical director ka masipala kumbe le Polokwane kumbe kun'wanyana ku laveka technical director ya ku ri u dyondzile mara sweswi loko me ni nga dyondzanga yi nga swi koti ku tirha so that's why la kaya yi nga tirhi ku ri loko u nga vulavula sweswi ku ri ku laveka ku humisa ti-qualification u kuma timhaka ta ku fana na le ta vo Notkolokivi ta vo Mabuyanta ku ri mani u na degree marana yo mani u tsareliwe degree ya yena so a va dyondzi vanhu va ku tala a va swi rhandzi swa ku dyondza hi mhaka leyi vonaka ku ri cadre yi nge tirhi loko ku nga na vanhu va ku dyondza mara cadre deployment loko ku na vanhu va ku dyondza va lava tibuku yi ta tirha a ku laveka ANC yi nga vulavuli ku ri i ta
deploya vanhu ku ya ku ri munhu khome position a yi laveka i deploya vanhu ku ya ku ri munhu u dyondze swilo swa ku fana na yini so after pfuna ku ri vanhu a va nga swi koti ku lwela ti-position xa vumbirhi munhu a ku ri i engineer a nga swi koti ku ri ni lava ku joina ANC hi mhaka ku ri loko ni joina ANC nda tiva ku ri loko ku na position va nga swi kota ku ni faka hi ku ri engineer mara sweswi loko ri engineer mara u nga swi koti ku lobby u nga swi koti ku lwela ti-position wa swi tiva ku ri u nga joina ANC mara va nge ku deploy ku ri tava technical director ka ndhawu yin'wanyana hi mhaka ya ku ri wehe a wu le ka position ka position ya vuhlawurisi hayi ya ku tikomba ku ta tika kambe i mhaka leyi hi nga vulaku ku yo va ka ANC kumbe mavandla hinkwawo ya tani vhele ni mi twile loko mi sungula mi ka mi kombisa ku a hi swilo leswi hi nga swi kombetela ku vandla rin'we mavandla hinkwawo a na yo cadre deployment na Julius Malema swi vulavurile tin'hweti tinharhu leti hundzeke ku ri loko u ri munhu wa ku ri u lava ku khoma va kwini va kwini when you go hunting hi xilungu loko ya ku hloteni u ya ku hloteni ku na timbyana leti u ti tirhisaka u tiva ku rona namuntlha ni lava ku tlhawuta swilo leswo ku laveka ni tirhisa mbyala so a ku ni nge teki chiwawa mbyala yitsongotsongo u ku no lava ku ya ku tlhawuteni u nge swi koti ku khoma so leswi vulaka ku ri na EFF na yona yi believe ku ri cadre deployment yi ta va koka EFF mara va ta teka vanhu lava faneleke va faka ti-position sweswi munhu a ku fana na Floyd laha ri koka deputy ya Julius i munhu wa ku ri inquiry ta vulaka ku ri no hlariye ku hundza Julius u ndlula Julius ku hlariye mara ka position leyi u swi kota ku tirha kahle ene i elected official so na DA na yona loko u languta le Cape Town ka ti-position ta vo vanhu va ku fana na vo JP Smith before a hlawuriwa a ri munhu wa ku ri va mu deploy kun'wanyana ka swilo swa security so hi leswi ku laveka swi endliwa ti-party hinkwato DA ina yo cadre deployment EFF ina cadre deployment PAC na a ta va na cadre deployment na ti-party hinkwato mara problem i ku ri loko se i ta nyika vanhu ti-position hi vuxaka ku ri leyi buti wa mehe hi mbyala wa mehe hi laha ku va ka kona problem hi leswi endlekaka ANC ku ri u kuma ku na munhu a ri MEC se wansati wa yehe a ri HOD kumbe a ri director kumbe a ri chief director so leswi swi vonaka sweswi laha ka mfumo ANC ku ri ku na ti-family ndyangu hinkwaro u kuma leswaku laha ka ndyangu bava wa koho u le ka government mhaka wa koho le ka government na vana va koho hinkwavo va le ka government se leswi kombaka leswaku a ku tirhi i ti-qualification ku tirha hi vuxaka ku tirha hi mhaka ku ri munhu hlawuriwe ka position yo karhi le mi twi mi kha mi vulavula hi EFF swi endla ku ni vhele ni kuma xinkarhana lexi ni mi vutisa hi timhaka leti va EFF veri va kombisa ku vilela va vilerisiwa hi timhaka ta milawu leyi mfumo wa xifundza xa Western Cape wu tirhisaka ku teketela tithekisi ku ve va Santaco na va mfumo wa xifundzankulu va twananini va va na memorandum of understanding leyi nga sayiniwa ya ku timovha leti hi nga ta ti teka leti hi nga ta ti susa magondweni ya hina hi leti hi swi vonaka ku a ti ringanelangi ku va ti famba magondweni se machi lowu wu va wa ha lava yini loko xiyimo xi ti tani EFF ku fana na mhaka yin'wana ya ku fana na leyi vulavuriwaka hi vo ANC Youth League le KZN ku laveka va dyondza swilo swin'wanyana swa ku ri ku macha a ku tirhi ngopfu loko u ri vandla ra ku ri koka mfumo wu na ti-elected official ta wehe mara u lava ku acta u nga ri a wu na power wehe munhu wa ku macha ku macha vanhu lava ku ri va le a va le mfumeni leswi ku laveka swi endleka loko EFF tisa ku ri a yi pfumelani nawu lowu yi tirhisiwaka hi DA le Cape Town vana vanhu lava kumekaka ka council ya le DA ku na vanhu lava kumekaka ka province leswi va fanele va swi endla i ku ri va twisisa brapet ku ri loko u ri lunga ra parliament va pfumeriwa ku introduce leswi va ku na private members bill where u kumeni vona leswaku ku laveka swilo swi endliwa so o tsala private members bill ya wena loko u tsale kahle i ta hetelela i va nawu wa mfumo wu tirhisiwa so leswi va swi endlaka hi leswi xilungu va kona ku ri va retrospective a va proactive a va swi koti ku tsala hansi ku ri ku laveka ku tirhiwa so ku ri va accommodate Santaco i ku ri swa ku sungula leswi laveka ku va tise ku ri public transport kumbe transport ya vanhu hinkwayo
i fanele i nyikiwa hi mfumo leswaku Santaco swi koho mara Santaco i vanhu va private va ku ri va tirha hi nyawa vo va ku ri that's why sweswi kuma leswaku ku na ti-confrontation na mfumo nkarhi wun'wana va na confrontation na Joburg ku kuma leswaku va bloka ti-strata government ya hina mfumo wa hina ku laveka o sungula o provide public transport ka vanhu ku ri lava Santaco va ta provide private ku fana na leswi na sweswi ku na ti-public hospital ku na ti-private ku na ti-public schools ku na ti-private schools so na transport leyi na yona a yi fambani na yona ku laveka ku va na public transport Santaco i ta na private transport so swi nge tirhi sweswi ku ri mfumo wa le Western Cape u ta targeta vanhu va Santaco mara u kuma leswaku loko transport leyi va yi provide-aka vo a yi swi koti ku fikelela la Santaco yi fikaka kona le vo langa vo khayelisa vo Gugulethu nkarhi wun'wana u kuma ku ri na le tifamini la vanhu van'wana va tirhaka ku a yi swi koti ku fika mara va ta targeta Santaco that's why EFF yi na principle la mara EFF ku laveka i tsala bill ya yoho yi introduce ku ri hina hi lava swi endliwa so swi ta voteriwa swi ta debatiwa munhu a ta twisisa ku ri EFF hi timisele yi nga swi kota ku rhangela hayi ku ri yoho yi nga swi kota ku kaneta ku laveka yi komba ku ri yi swi kota ku rhangela na ku kaneta hayi ku ri yo kaneta ntsena mi sungula nhlokomhaka leyi hi nga ta vulavula hi yona n'hweti leyi hinkwayo hi n'hweti ya transport n'hweti ya timhaka ta vutleketli ya ku hikokwalaho ka yini mfumo wu vonaka ongeti van'wamathekisi wu va twela ngopfu vusiwana se van'wani se va vulavula hi timhaka ta ku ze wu va twela ngopfu vusiwana i mhaka ku wa swi vona ku wu le ku tsandzekeni ku nyika vaaki vutleketli bya mani na mani public transport i ntiyiso nakoho i ku ri ku laveka futhi i languta ku ri kambe ti-taxi leti ti una hi vo mani because swi nga hlamarisa u kuma leswaku mfumo a wu swi koti ku nyiketa vanhu public transport u kuma leswaku ti-minister kumbe ti-senior police officers na vo u kuma ku ri va na ti-taxi kwalaho va endla mali kwalaho so swi nga va pfuni loko ku va na public transport hi ku ri va nga endli mali so ku laveka swi investigatiwa kahle ngoti yona leyi ya transport. Good enough Mashego ni khensa swinene khensa tatana good enough Mashego ka tika mfumo wu fanele wu hi tisela vutleketli bya mani na mani wu le ku tsandzekeni se van'wamathekisi va endla ku rhandza hi yo mhaka mi kuma ku na kolomu magondzweni phela van'wamathekisi va swi kota ku yimisa tin'wana timovha va yimisa tithekisi loko ti kha ti ta va cheka tiphemiti leswi a swi fanele swi endliwa hi mfumo 0860002543 n'wina mi vona yini a hi vulavuleni nyana katsongo hi timhaka leti ta cadre deployment leti ku hi tona ti nga va ku ti hi fikisa ka xiyimo lexi hi nga ka xona kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano ke ndaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus n'wina mi nga yimengele ku fambeni a gondweni mi hlayisekani mi fika lomu mi ya kona mi hlayisekile kambe ni nga mi kombela ntsena ku mi nga vulavuli hi vanhu vulavulani hi swin'wana swo ku ti vuyerisa mi nga vulavuli hi vanhu ku vulavula hi vanhu a swi vuyerisi nchumu tshikani ku tlhela vanhu van'wana va tlhela va famba va mi pota va ku a hi twenini ni ta va ku ka timinete leta nhungu leti hi vulavula nyana katsongo hi timhaka leti ta cadre deployment leyi van'wana lava va landzelaka timhaka ta ANC va tlhela va vula va ku ANC hava nawu mafambiselo wa cadre deployment kambe wo va na cadre development i mani hi twa kun'wana mingiseri loyi ni hleka ahee kalanga samba mi pfukile hi ngovo mirini n'we ni vona museri wa n'wina va yi hlele kahle hi ku ya hi mina ni yi twisise kahle ngopfu cadre deployment khale na khale yi ri kona wena khalanga a yi sungulanga government ya ANC ene ni le ka the government ya ANC cadre deployment a yi hoxangi nchumu the only problem i timhaka ta ku as a policy ya ANC ya ku a hi deployeni vanhu lava nga na ti-skills ti-qualification na hinkwaswo ku ngo va na vanhu lava nga fika va yi divert-a va nga ha yi landzeleli mara cadre deployment as a policy a yi hoxangi nchumu because my understanding i ku ka cadre deployment a wu deploy xikhayamambuti xo fana na Sambo
as a cleaner miku i cadre deployment no liya yi nga va yi ri nepotism or corruption loko vulavula hi cadre deployment vulavula hi ti-DG ti-director vanhu lava nga ka ti-strategic position because va expectiwa ku va implementa the-policies ta ANC or the government of the day. So loko mi kha mi endla cadre deployment ni nga ku vutisa xivutiso wena Khalanga ku ri go and check Western Cape la ku fuma ku DA who is the director general vanhu lava nga ka ti-strategic position va huma ka EFF na kumbe va huma ka ANC i ta kuma ku va huma ka DA why va fanele va huma ka DA loko ku ri ku cadre deployment a yi kahle i deploya munhu loyi swi tivaka ku u ta implementa ti-policies ta wena ku na swimbirhi leswi nga onha wena Khalanga loko vulavula hi ku onhaka ka mapatu na ku va mapatu ma nga fambeki na hinkwaswo swi nge he vi cadre deployment yi nga va policy leyi nga tsandzeka laha yi ri BEE Black Economic Empowerment because ani loko ku ngheniwa ka mfumo lowuntshwa ANC yi langutile ku ri no tikhampani ta ha khomi hi valungu vanhu lava va endlaka mapatu ka ha ri valungu hi va nghenisa njhani vantima ku va va na xandla ka ikhonomi ya hina ivi ya ku va na Black Economic Empowerment leyi yi nga empowera vanhu vo tala va ka ntimeni va nyikiwa tithenda leti va tsandzekaka ku endla mapatu mara what is the reason i ncini lexi endlaka ku ri vanhu va tsandzeka ku endla mapatu wa ra Khalanga va nyikiwe matimba na hinkwaswo ma nga heli mapatu hi sweswiya swa ku loko munhu patu ri fanele ri va 10 million i ta sala na 3 million 7 million yi ta va yi xeriwile ka lava nga n'wi nyika tithenda va mani yi tsemeleriwa a sala a ha ri hava na mali ya ku endla patu mi vula yini kwalano mi vula yini kwalano loko ku xereriwa na lava nga n'wi nyika tithenda swa hakeriwa kasi ku kuma thenda va nga swi vuli nge yi kumi thenda nga tivi munhu nge yi kumi thenda nga hakelangi loko munhu o nghena laha moyeni a ku thenda i yi kume a nga tivangi munhu a nga hakelangi munhu i ta va a nga vulavuli ntiyiso swi nge koteki swilo sweswo loko ku ri ku thenda yi nga hakeriwi swi vula ku loko munhu a nga hetangi patu a heta n'wi landza hi fika hi ku Khalanga why nga hetangi patu se loko i ni landza ku ve i teke 7 million ta ku byela ku a ni ta hetisi yini ku already leyin'wani mali yi na wena i nge ni vutisi ku wa ti-RDP ti nga helangi ku ve out of that 10 million leyi mi nge ti ni endla ti-RDP ni sele na 3 million kumbe 4 million ene loko mi tsandzeka ku ta mi ta ni byela ku famba hi hetisa tiyindlu letiya i ku ma swi tiva ku why tiyindlu ti nga helangi a ri nga ngheneli ngopfu yona leyo a no kombisa ku Black Economic Empowerment na yona yi hi onerile mara la ta ku kombisa example yin'wana Khalanga vanhu va nga hleketi nga ka mfumo wa apartheid a ku ri hava cadre deployment a yi ri kona wa n'wi vona chairperson ya dlaya foundation the chairperson ya dlaya foundation a ri director general hi nkarhi wa mfumo wa dlaya se i nga yi vona ku ri na yona a yi ri cadre deployment leswi swi vulaka ku loko mi kha mi hlamula leswi xi hi onhelaka sweswi tekana la nhlokweni leswi ni swi vulaka okay loko ku ve na khale cadre deployment a yi ri koho ani handle ka ku munhu ntsena a ta rila hi timhaka ta ku kun'wana va ta n'wi byela ku laha yi nga ngheni eka valungu ma ta va ma kuma swiphayiphani mapata wa va khulela loko va ndla pata va ndla patu ri tiya se swi vula ku cadre deployment yo hi yoxe yi va yi nga ri xiphiqo yana ni mahlweni xiphiqo yini hi leswi va mi kha mi langutana na swona okay ya hi nga pfumelelana kwalano Khalanga lexi xi hluphaka loko hi fane hi endla cadre deployment xin'wana i ku loko mi hlawule DG ani va mfumo or ANC yi se DG ku hi loyi i fana va director general ya health i kuma ku ri DG i fika a ti aligna na ti-regional chairperson hi lexi karhataka that's why vanhu va kuma ku ri na loko xikhayimambuti xi nghenile as a cleaner va ku i cadre deployment no a yi cadre deployment DG i fika a ti aligna na vanhu va karhi lava nga khoma tipost ka ANC ti-regional chairperson ti-secretary iviya loko va fanele va hlawuriwa vanhu lava nga tirhela ti-chairperson na ti-secretary ku ti nghena ka ti-region
hi ku na yena se i va a ti alene na vona se ku va na list ya ku vanhu lava nga ntirhela ku ni nghena as a chairperson hi lava ti-branch secretary ti-branch chairperson hinkwavo hi va khensisa ku yini ivi va khensiwa se ku nghena ku swikhayima mbuti leswi swi pfumala ti-qualification swi nga hava timetiriki swi sungula ku hoxahoxiwa kolomuya ka timasipala yi khomeni kwalani ku na Chauke la mi nga fambi okay Chauke va fambile a ni ku mi nga fambi a ni lata ku mi vulavurisana na Chauke cadre deployment yaleyo yi nghenise swikhayima mbuti se hi fane hi endla yini hi tlhelela ka ti-basic ya ku a hi yeneni emahlweni hi hoxa hi endla cadre deployment ya vanhu lava nga na ti-qualification vanhu lava va nga na ti-right qualification ti-skills va humaka ka phati yaleyo hi nge pfuki hi teke munhu a nga humi EFF loko yi nghena amatimbeni ya teka ya deploy vanhu lava nga na ti-qualification mara va ri va EFF letin'wana tiposo ta ti-general ta ti-admin ta tiyini a ku tekiwe munhu un'wana na un'wana la qualifyaka irrespective ya political affiliation mara ti-strategic position swa boha ku tekiwa vanhu lava humaka ka phati yo karhi hi mhaka ku loko va nga humi ka phati yo karhi va ku sabotageni ti-policies a va nga ndli swona a va nga yingiseli hence mi vona na MEC loko a nghena kuma ku a ku ri na spokesperson i ta na spokesperson xa hi xintshwa why because wa swi tiva ku spokesperson xi fanele xi endla leswi ni vulaka swona lowu wa khale wa ha ri bita ku why a fane MEC a hi a cinciwile na hinkwaswo so deployment a yi bihangi i implementation ya matirhelo ya kona ku a hi tlheleleni ka leswi hi vulaka swona hi nga divert hi nga yi cinci mi ta vona swilo swi ta famba kahle bonke n'wana timani leke hi tshembise mahungu ya misava khenseli sambo ku va mi tise tlhelo rorolero bonke mahungu lama ya nga hi tshembisa wona ya yime njhani kani butphethe hayi leswi va swi vulavaka hi 2030 then ku ta va ku hunguteke mhaka ya ku pfumala ka mitirho na ku antswisa mhaka ya mahanyelo laha tikweni ra hina hayi mahungu ya rihlaza sweswo leswi laku switsandza sweswi i vukungundzwana lebyi ti nyikaka matimba hi ku ya hi minkarhi hi masiku hinkwawo lero swi hi tlherisaka ndzhaku sweswo a nge zi ku vona xa ku antswa swi ta swi va wese vona tipetiroli ta koho ti va tshama nga ti gonya every time se ku antswa ka vutomi ku ya va kwini kwalani ku hetela ku vulavula mani na ku na nchumu xi nga ta endleka amen bazimano me xiviti ka mageva yeah Hi, Botpet. Namshawata na muhumelerisi. Na mina swi vona ku mi ri kona le ka thomo le ka malume mina nkosini. So mara Botpet loko ni nghena ka nhlokomhaka mina lexi ni nga na xirilo xona ni laha Mamelodi laha ku na ntlawa lowu vitanaka Boko Haram. Botpet a ni swi tivi ku a South Africa hi fanele hi swi endlisa ku herisa corruption because loko endla xiphasa va lava tax ka wena endla salon jarateni ra wena va lava mali kona ende se va sungula ku dlaya loni vulavulaka tolweni ku dlayiwe sikiso tlhela va hisiwa tolo a ku ri na yin'wanyana nyimpi so a hi swi tivi ku fanele ku herisiwa ku yini mfumo wa hina a wu tirhi maphorisa lama va ya tirha na vona vanhu lava dya na vona hi swona Botpet a hi swi tivi ku ta pfunekisa ku yini enhleka lowunene Botpet issue ya cadre deployment a nga ta va ri problem i ku ntsena ku tekiwa vanhu lava ku a va na xikili a va na certain qualification ku tekiwa munhu ku va a ri nkulu ku a ri koho exile a ri koho kwini murogorogo hi leswi hluphaka loko a ko teka vanhu lava nga na xikili va nga na qualification lava nga swi dyondzela va nga swi tokota kumbe lava nga na experience kwala ndzeni ka field leyo ku playisiwa vona a ku ta vonaka ku endliwa yini hi ya kwini xa vumbirhi loko u languta munhu loyi a endla NYB ni wa swa kona munhu a ri na malembe ya ku ringana 65 70 75 a vula hi 2030 a swi tivi ku 2030 i ta va ri masirheni swi ri very wrong. You can't plan the future of the youth without the youth. I problem ya ANC again Mdluli kwana Makhana Nhlekani Botpet Mashavani Fanwan la Velgefonde and Game Reserve in Tiro ka Corvel 14 me Botpet ano va na mavonelo nyana ngopfu ka maphorisa le magondzweni watwa ku ntombila me va ngopfu loko u yimisiwa hi ku movha wa a indicate va ku tsala a ticket a magondzweni ngopfu ka patu lera kusuka a hluvukano ya a Khonuku ri celekelini hansa patu lera a fika va ku yimisa u fambetele ku bukutela ti pothole ndlele hinkwayo mara va ku tsala ticket ma ku indicate ya yona a yi tirhi movhe na leyi nga onhaka kwala ndleleni sanu ka vo a va yima ka mapatu lama ko
malungisiwa ma maintain ma kahle inkomo. Kambe ma byela ke loko swi endlise a na mfana ma byela na n'we hoy patu leri ni teni kha ni bungutela ni tsanana xo tshika a xi indicate lexi va byeleni xiphiqo ku hi vulavuli vanhu va ka hina vulavulani va byele ku u nga ni tsala sweswo loko wo a ni tivi ku ta ku ni tsala yini hi ku movha ya mina yi ri kahle ni bukutele ti-pothole yi ze yi ku tani futhi tlhela byele futhi mi nga ni nyangatsi hi ku ma vona ni ku ni movha ya mina yi ku hlakaleni mi hana pato vulavulani hayi nhlekani butpet no va na ku tlhela ni ndla follow up kumbe ku phusha ku yisa mahlweni a ni swi tivi ku hala ka government mi nga hi kumela department yini leyi nga ta hlamula timhaka ta matholeriwele ya vanhu la tikweni na ha vutisa ni ri xana munhu loko a ze a ku 36 years ku ya fika ka 59 years i ta va a karhi a hanya hi yini loko ku ta employment ku thoriwa youth ntsena loko ta ti-program kumbe ti-training to karhi ti languteka youth ntsena xana munhu wa 36 ku ya fika ka 59 xana ye va vekiwa kwini tanihi government yi va yi veka kwini so loko ni nga department leyi exactly mi nga yi vitana ku yi ta hlamula hambi i minister of enterprise kumbe yini mi ngo hi zamela ku mi hi kumela vona inkomo muyingiseri wa me mi te na mhaka yin'wana ya nkoka swinene laha swilo leswi hoxeke laha hi ku hi miehleketo ya va lava tumbuluxaka milawu leyi a va swi teka ku loko sala ya fika 36-13 i ta ve khitirha matswa va rivala ku va tsandzeke ku fambisa swilo kahle mina loko ni sungula ku tirha a ni ri na malembe ya 21 loko ni nghena tlilasini ku good morning class 21 se swi vula yini swi vula ku a ku va ku langutiwe ku okay loko munhu a ri na malembe lawa i ta va kha kuma mintirho se va ndla nawu va ku hi yo mhaka va tshamaka va se sweswiwani xiphiqo xi fike xi va xa ku vantshwa vo tala va nga kumeni mintirho vanhu vo tala lava va ri ku tirheni lava va ri na malembe ya le henhla lava va ri na mintirho se va ku a hi ndleleni ku hi voyamela ngopfu ka vantshwa ku va ta kota ku va va thoriwaka i va rivala ku na kwalaha ka ku thola ka ku a va nga tholi ngopfu ni vula ku loko ko va ku ri na 1 million va kha va lava ntirho lembe rin'wana na rin'wana va kha va ngeteleka mi kha mi thola hansi ka 1 million swi vula ku van'wana va ta hetelela va siyiwa hi nkarhi se hi lava nga fika va tsandzeka koho lava ndlaku milawu ku swi ringanisa swilo leswi a va fanele va swi ringanisile xiyimo a xi ta va xi nga ri kona laha xi nga kona kambe hi ta va vutisa va ndawulo yaleya va a ni tivi ku va ha ri kona budumisani nkwamba kumbe hi lava vo nyiko mavunda va ta hi byela ku va ri yini vona tanihi nawu wa kumbe tanihi ndawulo yaleya timhaka ta mintirho ya mfumo kumbe na mafambiselo hi twa ku ndawulo yaleya ya vatirhela mfumo na mafambiselo a hi ta kota ku va hi kota ku twisisa ku xiyimo xi hetelela xi fambisa ku yini ku ya emahlweni kambe xivilelo lexi mi le ku teni na xona mingisero mina xi na nkoka ngopfu 0860002543 a hi ku ti mingisero mina kwala u nga yingisela ri koho nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM edzaleni nkowankowa giyani na le Gapane yi na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM kuna vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va fake plate na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na attribute leyi hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a hi anamiseni miehleketo hi twa un'wana mingisero lowu nhleka va swo mas a hi papa inkomo ma lava ku kambiyela leyi muhaxo wa mina ne kwala ka masiku ndzhaku nyana ni nga ka vhiki leri nga hundza ni landzelele mhaka yin'wana kwala Limpopo xiyenge xa Hawks kumbe unit ya Hawks
yi nga busy na timhaka ta ku lava ku khoma vatirhela mfumo kumbe vatirhela municipality wa le Asikhukhune. Loko ni nga ndli xihoxo i vanharhu. I timhaka ta vukungundzwani lebyi byi hehliwaka ehenhla ka vona. So vukungundzwani muhaxi hi ku angarhela generally byi le ku kumekeni byi endla leswaku tiko leri ri mbombomela. Ina swi kona swikhedzekhedze swin'wana leswi endlaka ku tiko ri mbombomela, mara vukungundzwani loko ho swi nyika ti-number 1 ku fika ka number mani byi va byi ri kwale henhla kwale ka va number 1 kumbe ka number 2 ku kumeka tiko ra hina ri kha ri mbombomela. Leswi ni lavaka ku swi kombisa hi lexi, ti-municipality ta hina ku kumeka ti nga ri ku nyikeni ka vukorhokeri hi ku ya hi laha ti nga languteriwa ha kona. I timhaka ta ku na vukungundzwani swinene a phakati ka vufambisi kumbe vafambisi, ti-officials ka ti-municipality. Ina ku nga va ku ri corroboration ya ti-politicians on this other side na ti-official on this other side. Sweswi ni vulavula na n'wina a hi n'watipolitiki kumbe a hi van'watipolitiki lava Hawks yi nga swirhendeni swa vona yi nga ku va hlongoriseni va nga tsutsuma le le makaya ya vona. Ni tsakise hi loko Lieutenant Colonel Matimba Maluleke va vulavula timhaka ta ku hambiloko vo tsutsuma hi ta va hi kha hi kumeka hi endla mixaxa laha va tshamaka kona, hi lero they are going to camp in front of their gate. So sweswo swa hi kombisa ku vukungundzwani byi tele aka ti-municipality ta hina, ene swi ta ni tsakisa loko vanhu lava loko va khomiwa vo kumeka hi mhaka ku Hawks hi twa va kha va ti bumabuma ku va kota ku lavisisa ivi va khoma, a va khomi va ya lavisisa ndzhaku. Lexi xi nga ku ni chaviseni sweswi muhaxi i timhaka ta ku na ku tala kumbe ku hangalaka ka vukungundzwani lebyi byi nga kona ka tiko Afrika-Dzonga. NPA a yi le ku tirheni hi le ka level leyi hi nga yi langutela hi yona. Ku na vanhu va ku tala va hehliwaka hi vukungundzwani mara vo kumeka va ya humelela a ti-court va huma hi ti-bail, va tlhelela tikhoto va tlhela va huma va kumeka va tenga va ri handle. Leswiya swi kumeka swi tsanisa vanhu hi ku angarhela ku kahle kahle ku le ku humeleleni ka yini kwala. So lexi ni lavaka ku tshikelela i timhaka ta ku loko NPA yi kha yi pfuniwa na hi ti-Hawks a yi pfuniwe na SIU, ene ku na xiyenge xin'wana xi rhandzaka swinene ngopfu loko xo ze xi nghenelela ni kumeka ni khomeka kahle va ri i asset forfeiture unit. Xi miyelini ka nkarhi wa sweswi a ni titshami hi xona hi mhaka ku vukungundzwani lebyi byi nga talisa swona a xi fani na xona xi kumeka xi kha xi tirhisana na swiyenge leswin'wana vo SIU na va NPA va lava na va Hawks ku kumeka vanhu hi kha hi swi vona kasi loko endla vukungundzwani swi ta kumeka swi ndla leswaku na leswi swintsongo yi nga na swona i tekeriwa swona mhaka ku those are ill gotten gains, i swi kume hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. So vanhu a va fanele va tekeriwa swona ngopfungopfu loko va ku kumeka ku va impela va na milandzu ehenhla ka swihehlo leswi va nga na va hehliwaka hi swona. A vembe muhaxi wa mina ni kha ni ya ku phuteleni ka mavonelo ma mina. A vembe ha swi tiva leswaku ku na ti-official timbirhi ta SAMU, South African Municipality Workers Union, va nga hetelela va tekeliwe vutomi bya vona hi ku kumeka va expose kumbe ku humesela rivaleni vukungundzwani lebyi byi nga endliwa aka ku investiwa ka mali aka VBS. Yes, va lovile but they for me those are materials mhaka ku va lovele kumbe va dlayeliwe mhaka ya kahle ya kumeka va kombisa ku vukungundzwani in whatever form a hi nge byi tsakeli. So ti-Hawks Lieutenant Colonel Maluleke loko mi ri ku yingiseleni yanani mahlweni mi ngunduwanya ti-municipality hi ku hambanahambana ka tona hi mhaka ku vukorhokeri ku kumeka byi kha byi nga fikeleli timhaka ta ku na vukungundzwana phakati ka ti-municipality ta hina aka ti-officials lava ngopfungopfu ka supply chain management. Ni vutisa van'wana ni vutisa van'wana mi yingiseri la muhaxi wa mina ku mi ri swimbisa ku yini i mhaka ku supply chain management officials they are very corrupt hinkwako na kwala ka SAPS va kona va khomiwini van'wana va ha ri ku yini ka tikhoto. So loko vukungundzwani lebyi byo kambe va kola va nge le ku teleni ku yi teka hi nge vuli ku hinkwavo hi ngo van'wana a swi nge vi kahle hi ndlela le
Yeah, no, ni right, Masho. I mean, you're right. Yes, you're right. So, the Hawks, a ti tirhisana na SIU na AFU asset forfeiture unit va kha va tirhisana ngopfu na NPA vanhu lava hi va vona va kha va nghena a tijele ku nga vi timhaka ta va nghena a tikhoto va huma hi mhaka ku va na mali ya beli mhaka ku handle ka swona vukungundzwana lebyi byi le ku kokeni ka tiko ra hina byi ri veka hansi i mhaka leyi ni lava ku yi kombisa kahle ka masiku mahlweni ni mi khenseli swinene kuma cancer swinene 0860002543 lava vete mi nga ni katsi ka timhaka ta vito xikala vito nhleka Aye, good pet. papa Mpukile. mpfukile minjhani Nave mpukile. I can. Good pet la khumbanyana la ka le ya cadre development. Yeah. Mara before ni khumba kwala ka le nda ku express satisfaction ya me ku vona trend leyi yi ri ko ya nongonoko ya good pet. Kunende ntaka ngopfu loko ni vona vantshwa va expressa even though va expressa timhaka ta nongonoko hi tlhelo ra mafenya mara swi ni endle ni tsaka ku vona ku na vantshwa va ku tala lava wu yingiselaka nongonoko lowu. I can. But anyway, timhaka ta cadre deployment good pet hi ku vona ka mehe i timhaka leti nga logical a ni voni xiphiqo hi tona but ka swilo swin'wana na swin'wana leswi endliwaka swi nga logical swi ngo no abuse-iwa hi vanhu lava vonaka ku ri na loophole ya ku veni va tirhisa abuse ka swona. Leswi ni vula njhani ni vula so political party yin'wana na yin'wana yi na ideology ya yona leyi yi picturaka emafambiselo ya tiko ehenhla ka yona loko va ta teka mfumo. A wu nge teki mfumo la ku nyika xikombiso hi EFF i vanhu lava phushaka timhaka ta ku ti-strategic means of production ta tiko ti fanele ti va mavokweni ya government ku nga hina vanhu me na wena. So a wu nge teki mfumo u ri EFF and then ya teka Helen Zille u n'wi endla Minister of Mineral Resources or Mining because ministry yaleyo yi nge koti ku landzelela ideology ya political party or governing party at that time. So ekusunguleni ka yo mhaka cadre deployment a ku ri mhaka leyi nga kahle but then nje la ni vulaka hi ko system yin'wana na yin'wana loko ku nga ri na discipline ku na vanhu lava nga ta teka advantage henhla ka yona. So cadre deployment ni vona yi ri mhaka kahle ku nga timhaka ta ku fanele ku mekiwa sure ku na loko hi deploya vanhu lava va humaka ka political party ya hina a yi deploy just because ya ku u yimbelela kahle loko hi ri le ka tirali kumbe u popular wehe eka village ya wehe u recruita timember ta ku tala a swi tirhise xiswona. Loko ingaku u fanele u ya va muhaxi ka Munghana Lonene u fanele u va u ri na talent leyi u nga ta endla ku vanhu va kota ku yingisela. A wu nge teki ku hoyi we fambe ya nghena laha just because ya ku EFF vanhu va nge hi yingiseli xitichi xi ta ve xi bombomela hi nkarhi wolowo. So i mavonelo ya mehe lama good pet. Ya n'wina mi nga langa ku hi nga mi tivi. a ne xikongomelo nkulu hi ku duma komi khenseli swinene makwavo mavonelo khensile ayi 0860002543 a hi kumeni un'wana miyingiseri a khensa swinene loko mi ka mi hi seketela mi tisa mahungu na miehleketo hambi ku ri mavonelo hi ku hambanahambana ka wona hi ndlela yoyoleyo un'wana miyingiseri hi loyi vaseni nhlekani mpfukile minjhani hello mi swi sungule njhani vaseni kwasi mi muhlowamani na a ni loko ni ku vaseni minjhani n'wemvhemi ku hi pfukile minjhani vatsini are dzani loko yimenyana nkarhi wun'wanyana hi twa va anxious nyana. Okay papa na khensa swinene vaseni mi ri yini n'we madiva mehe a ni la ku seketela nkulukumba wun'wana a nga vulavula hi mayelana ya leswi tithenda swi endla ku tithenda ti nga heli hi ku olova. Nkulukumba luya i vulavuleli ntiyiso lowu ni nga sure ku ri va ku tala va swi tiva ka mfumo kahleka swa tiveka leswaku xivangelo xa ku va tithenda ti nga heli i mhaka ya corruption ya ti-official leti ti nga ka ti-tender board. A swi olovi vile a ni tshembi ku ri masiku lama swi kona ku kuma tender yi nga zangi yi humesa nchumu. Xin'wana na xin'wana lexi
xi tenderiwaka ku ri ku na timali leti fanelaka ti huma loko i kuma ku ri tender yaleyo for example i 5 million swa endleka i ya tikuma u sele na 2 million ya ku endla project lana we fanelaka u tlhela u sala u benefit hey ku na ti-details ta ku tala leti ku fambiwaka hi tona before ku ya fikiwa mi kuma ku ri munhu i lava ku ri every month na ye a va kha a hola a nga ri ku tirheni just because we kume tender a ni tivi ku ri vanhu va ku tala va swi tiva hambi ku ri ka mfumo va swi tiva ve le ku lweni na yoho mhaka ya ku lwisa corruption but swi ta tika ma ku yi heta ku swi ta tika a nga ta mi hembela and i ntiyiso lowu nga helela walowo kulukumba loyi a vulavula ntiyiso wa ku helela so loko aka 5 million we ya sala hi 2 million i kuma ku ri we loko phela ku endliwa i quotation ya tendera liya loko zo ya fika ka 5 million it means ku ri a ku ri na xikhedzakhedza leswi a swi endla ku mali liya yi fika laya hambileswi kun'wanyani vo tibaluna leswi va vengeke na ku tibaluna yi koti ku hlamusela yi changani vo tatisa va ndlela ku va ta kota ku phemaphema kahle ma i kuma va hetelela va phema ku n'winyi i ya sala i nga ri na nchumu that's why va ku vanhu lava nga kuma titenda nkarhi wo tala va sala va nga ha ri na nchumu se swi endla ku ri loko tenda yi nga helangi swona va nga swi koti ku sala ndzhaku va ya n'wi vutisa ku yendoda wa yi nga hetangi tenda na matwisisa because ita a ni mali mudini ni pfune ku dya mali loko yi fanele hi ta tenda a hi hlengeni futhi hi ya mahlweni le nge swi kuli se loko ku ve swi tani supply chain management leyi va ku yi ri ko ka company kambe ka ndhawu yin'wana na yin'wana yi le hansi ka DG kumbe ka HOD kumbe ka yini a swo se loko ku ri ku va nyike mavasa tendara ivi va tlhela va n'wi dyela mali va lava va supply chain lexi endlaku ku HOD a nga vileli i yini swi vula ku ri wa swi tiva a ni ma swi tiva ku hi ku ya hi khale ka khale a hi swi tiva ku ri project yin'wana na yin'wanyana ku fanele ku va na inspector from the department leyi fanele ku ya tiyisisa ku before timali ti hakeriwa loko va ku project yi herile va fanele va endla inspection ku cheka ku ri swi fambe kahle na loko swi nga fambanga kahle va ku sungule hi herisana ma twisisa a swa va nge swi endla hambiloko ku ri ke ri va ha ri koho vanhu valava because a ri ku tirhani ku tirha mali loko mu ku munhu a ya inspector mi fika mu ku laha a ku lunghiseka a ku mali yi herile mi ya ku yini loko ko fa mhaka leyi ya ku ya corrupt ya ku dizisiwa loko munhu a fanele kuma tendara va ta va na matimba ya n'wi sala ndzhaku loko a nga hetangi project sweswi a va vi na matimba a va vi na matimba kambe ku diza lokuwani mali leyo diza leyiwani yi ya ka mani yi ya ka ti-officials va lava va fambisaka titenda swi famba swi dipi ngopfu khalanga ni vula ku loko swi tiveka hikokwalaho ka yini ku nga endliwi nchumu hi swona a na swi fanele swi kha swi landzeleriwa swi leswi masiku lava ku humelela yini tanihiloko van'wanyani va kha va khomiwa hi lava mi kumaka ku ri un'wanyani wa tshingeka a za ya va pimpa ivi va sungula hi ku investigata ku traiwa ku endliwa yini mavona lexi endlaku swi nga hatli swi humela rivaleni ntirho wa ti-offices a va endli swona leswiya swa khale swa ku va ta tsutsuma na tikhamera na media va ku hi khoma swimanimani va nga ri na vumbhoni sweswi leswi endlaku swi dileya swilo va swi n'wi investigate loko va khoma va ri na vumbhoni bya ku tala bya ku kombisa swa ku i ta kota na ku ya yima a khoto mara leswi tivaku loko vo koka ku nga cinci nchumu ka leswi nga yi swona after vo 2 to 3 years vo tala mutavo va ta va kha va baza jele va ku tala va kha va baza jele so hi leswi ni a ni lava ku tiyisisa swona ku ri nkulukumba luya a nga hembi i vulavula ntiyiso lowu nga helela inkosi khenselo papa nakona kwa umelesiwa ncitani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebula i n'wana risumati wa jima wa xitlangu wa xingiritano wa cacana makunani wa ndandatsi fambani khwatsi lomu nga kona n'wina mu nga magondweni n'wina mu nga yingisela mi lo tshamela vadyondzisi mi pfarile xikolo na swi tiva sweswiwani se mi kota na ku yingisela kahle mi lo ti tshamela hansi ka nsinya wa mangwa ha khensa swinene khenselo swinene loko mi kota ku yingisela mugana London FM na n'we ka miyexe khenselo swinene ku hi komba rirhandzu mi hlayiseka mvana siku lerinene ku dya ku engeta nongona ko dzumba na mina wa landzela a hi ngoveni handle ka sweswo bongi n'wa mun'wana timali leki ta tshungula mi byela ku nongona ku mahungu ya awara yambirhi ya ta wa yimise ku yini se mina ni ri ka n'wina na vulavunga nga kwala tlhelo ka n'we vana na siku lerinene mi tiphina ya ku yingisela mugana London FM ku ya mahlweni ani tata loko ni ku tata a ni hleketa ku lexi xi ta ku tani ivi vongi hi lexi xa vuxokoxoko lebyi se
a xi ndli swona saka miehleketo Afrika